Ay guys, dagan guys. Kaya na pag tawtan sa mga stats guys, pamatiain yung lawas. Kaya mas accurate na kaysa mga sports watch. Yeah. May buntag guys, Sabado, September 13, 6:17 sa buntag. Atay dugi tara mata guys. Bye bye. Dugi tara mata. Dagan na yapon. Natay special guest tunya guys. Sabay dagan nato. Hi Jay. Makausap kas McDo guys. Ligo sa Pedrigo is kay sundoon na to atong special guest. Abot na ta sa atong sundoon guys. Special guest. Ay nakabanggiitan sa CB Rights. Ha? Tara na. Idon Quixote the legend. It is an honor. Goats narao the legend. Let's go. Doni. Jay, okay pa Jay? Tungasi dun. Okay ra ba ka dun? Okay kayo. Tungas guys. Punong sa naday, wala akong migo. Oh how Jay? Sakto lang. Oh dun? Oh. Saging ba eh? Oh the airport oh. Para mag-imong subdivision. Pabalik na mi guys. Let's go. Hina kita facing karon guys. Naras mga 9. Grabe nga slow run yung na heart rate na mga kapasunog maintain karon guys. Akong zone 2 is 144 dapat. Wasa ta nag-focus karon sa pacing. Heart rate sa tama. Guys, dagan guys. Kaya na pag tawtan sa mga stats guys, pamatiain yung lawas. Kaya mas accurate na kaysa mga sports watch. Doon eh. Nice one doon eh. Mau lagi. Go. Nice one doon eh. End of the road na for doon eh. Nice one doon. Oh, sayaya doon. Pakarat og dagan. Traffic yung Columbia guys, pasaka guys ba oh. Dali yung sakyanan. Mga pina mo guys, bata na mo diya. Nasutsuan siguro. Let's go guys, hapit na. Ano miss, 8.6 km. Hapit na mauman guys. Gamay na lang. Jay. Nice one Jay. 10 km na guys. Cool down sa 15 minutes. Heights na. Jay, okay lang Jay? Hey. Stand na po.